Thank you. I feel honored to be part of this inauguration program. This program has been launched for the Nepali community by the Al-Alaj Hospital Abu Dhabi. The Nepali community, they can come here on Saturday and Sunday, and they can visit the Nepali doctors, and they can take the services in their own languages. And I'd also like to thank the managerial team for organizing this inauguration program and relaunching this program targeting to Nepali community. नमस्ते, म डाक्टर अन्जु चौधरी। हाल म एज अ जेनरल प्र्याक्टिसनर एलएलएच अबु धाबीमा काम गर्छु। अहिले हाम्रो यो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूको लागि कम्युनिटी क्लिनिक सञ्चालन भइरहेको छ, जुन चाहिँ हरेक हप्ता स्याटरडे र सन्डे कन्डक्ट हुन्छ। त्यो दिनमा चाहिँ हजुरहरू हामीलाई आएर भेटेर आफ्नो कुनै पनि स्वास्थ्य रिलेटेड परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।